Zdravo, danas ću da pokažem početnicima koji prave cover neki jednostavan program na kojem mogu da rade. Ovaj program se zove Paint.net i veoma je sličan ovom Paintu što dobijate na kompjuteru, samo ima malo više opcija, malo više fontova, malo je bolji. Znači, imate ovdje paletu sa alatkama, paleta sa bojama. Ovdje biramo tekst. Isto nešto drugačije nego u normalnom Paintu je to što možete da pomjerate tekst gdje hoćete. Ja inače koristim ovaj font. Sada da vam pokažem nešto što ja radim. Poduplavam slova pa ona imaju kao 3D efekat. Evo sad ću da vam pokažem. Sada uzmemo na primjer bijelu boju. I imamo 3D efekat. Također imate četkicu. Imate veoma veliki izbor fontova. Znači možete da birate. Imate gumicu. Ovo je naš najnoviji koji sam ja pravio. Tako da vidite kako to ispanije. Nije kao da radite u Photoshopu, ali je dobro. Nije program loš, ostavit ću vam link u deskripciji. I oprobajte se. Pa ćemo da vidimo kako će vam ispasti. Stavljajte radove u komentare.